ka-adventure, ang mag-channel Renato Adventurer. O ikan ka-adventure, amo na pong buhaton ang pahalipay sa katawhan. Batch to ka-adventure. O ikan ko pasalamat sa kanunayong pag-sponsor sa atong mga matinabangon nga buutan. Ay pinagayod sa sponsor karon sa batch 2 ni Ma'am Rosbita Gonzales og ni Sir Rodel Gonzales. Thank you ninyo ma'am, sir, og sa inyong pamilya. God bless sir, ma'am, nga sa inyong paghatag sa inyong blessing karon bisag ginagmay ni at least nga makatabang ta, makapalipay ta. Naaya mong tagaan nga 20 kapin nga asin nga usa ka pa katong ipakita bit atong usa ka pa. Ano nito ka-adventure kung makita karon ka-adventure. Mo ni siya tagaan natog asin kay kining asin gamit ni siya sa asin sa katawhan. Tagatok asin kung makabunot sila mao gyapon ka-adventure ang mechanic bunot gyapon para naapoy kalingawan ka-adventure nya naapoy kining wa ulam na lucky 7 nga corn beef ato makita karne norte unya naapoy makabunot og Youngstown sardines. Unya ka-adventure, naapoy mag-repack mo niya dito og 15 ka pack, 15 ka salupin nga buwad ka-adventure. Si Kuya Remark, ipang timbang ang buwad nga among ihatag. 15 ka putos among ihatag nga buwad ka-adventure. At makita na namin ka-adventure nga gipang pack nga buwad ka-adventure. Unya salamat sa among sponsor, si Ma'am Rosbita Gonzales o si Sir Rodel Gonzales. Katong mga gusto nga upalit og maalamian nga buwad, duola lang ang BRG sa lungsod sa Ubay sa public market kang Ma'am Rosbita Gonzales o ni Sir Rodel Gonzales. Sila ang among sponsor karon, sila ang nagpahatag og pahalipay sa katawhan ka-adventure. Sa ginagmay, okay ra kay ka-adventure. Unya kamong buhat ka-adventure wag yapon, mabunot sila na adventure what's up ka-adventure, ka-adventure padung nami manghatag og pahalipay sa katawhan. Unya ato makita karon akong mga kaubanan, akong si Kuya Rimar, akong bata, si Kuya Patrick. 25 ka putos, unya na ay buwad among ihatag ka-adventure sa mga katawhan. Wag yapon ka-adventure, gali gunita ni Inday Mary Joy. Okay, tara. Son. Salamat sa. Nakita karon, okay ka lang. Wala ka yung papa, laki papa ni mo nakaw. Wala ka yung papa ni nakaw. O sige, ikaw bunot. Okay, sama. Tara. Sana. Yang sound ni. Ari misod ka-adventure nami tagaan karon sa suod. Wala kami dali. Ma'am, nami pahalipay ma'am kanang. Bunot ma'am, kung magkabunot ka ma'am, nami pahalipay pangatang ma'am. O sige ma'am, usa ka mo. Sige, bunot ka ma'am, kay pahalipay sa katawan. Okay. Usa pa. Tara. O tara. Nakadawa ka din sound, nang sound. Sige. Ay, daang salamat sa. Koy. Okay. Sige. Kami dyan nakadawa ka din sound, ka-video. Kami nakita nagbahit. Ulong sa. May mga tag ulong sa. Sa mga tag mi kwan, mga tag mi dali. Dali, pumuruta. Bunot, mga tag mi palipay. Sige. Mura imo. Dali, palipay. Usay mo. Buwan. Taybon. O, sige kasulti. Salamat. Ikaw. Asin.
asin. Ano mo asin? Asin. O sige, kasulti. Salamat. O sige, tara. O, tara. O, guliti. O, Adventure, ang mga katong nagbike, Adventure, nakadawat og buwad og asin. Pasalamat sila nga nakadawat sila og buwad og asin, Adventure. O, Adventure, padung na po mi sa lain na mong tagaan og palipay. Mo ni palipay batch 2 Adventure. Batch 2 nga palipay sa katawhan. Salamat sa among sponsor, Ma'am Rosbita Gonzales ug si Sir Rodel Gonzales. Salamat ninyo sa ginagmay makapalipay tag mga katawhan. Sige, Adventure, mangita bilain. Adventure, kunong Ma'am, nami palipay, ma'am, nami hatag ni ma'am. Gi, kot lang. Gi, palipay ma'am, palipay sa katawan. Gi, tarawa ma'am. Tarawa. Tara, asin. Okay, kawin. Okay, nakadawat si Ma'am Ugasin. Atong palipayan si Ma'am Ugasin ka Adventure. Dagang nalipay sa atong mga pangalipay ka Adventure. Kauban ako mga bata, si Patrick, Kuya Rima, si Inday Mary Joy, si Ate Marian. Dagan ka Adventure mga kauban. Ang naisakyan ang nakita karon ka Adventure. Nami ka Adventure. Ma'am, nami palipay, ma'am. Dali. Ya, kot lang, palipay. Kot po sa. Okay, taraw. Tarawa. Buwan. Tagay buwan. Oh, ginagmay ma'am, kalipay ma'am, buwan ma'am. Ginagmay. Sige. Kay. Okay. Oh, tarawa. Ito na. Asin. Sige, sulte. O sige, sulte. Salamat. O, salamat ko na. Nawaw si sir. Nakadaw sa kasin. Ay, karon na. Nato si sir. Ato pa bunuton. Okay, bunot. Arin, bunot. O, bunot. O, tara, bunot. Okay, tanaw, sir. Tanaw. Siya. Asin. Sulte. Thank you. Aray ka nakasawa sa Adventure. Namin nakita karon among pabunuton kay sir namin palipay sa katawan sir. Sige bunot sir. Bunot. Wala. Sige, sulte. Daghang salamat. Salamat. Nakadawat to si Sir. Wa ulam. Oh. Adventure anak ko natin nakita tong kaigsuonan diri mga katawhan gini bunot. Ato pa bunot to si Sir. Bunot. Oh. Oh, okay. Uliti. Oh, usona sir. Man. Asin. Salamat kayo. Okay, Adventure. Okay, nakadawat to kasi si Sir Adventure. Nagbaktas ra Adventure ha. Nakadawat to palipay asin. Oh, bisa ginagmay ka dito basta makapalipay. Damo na lang okay lang Adventure. Motor Adventure. Kana may palipay yan, palipay ka tawid. Bunot. Bitag sa. Pumunta mo bunot ikaw bunot. Oh, imo bunot palipay bunot. Tara. Asin. Asin mo yan. Salamat. Nakadawat sila kasi Carminchor. Koy. Okay, Carminchor, nakadawat sila kasi Carminchor. Carminchor. Nangita namig mga katawan Carminchor nga mong palipay ito na tayo natagaan Carminchor, palipay Carminchor. Ay nakita nga itong taga-palipay karon. Mayong buntag ma'am. Kisay nga na to ma'am? Ginayda Jumo. Kana ma'am nami palipay ma'am. Abli ma'am. Buot lang ma'am nami. Palipay ginagmay ma'am. Buot lang ma'am. Uso na. Tara. Ang nabulot ni ma'am. Uso na. Next time ma'am. Oh, tagaan na to palipay si ma'am asin oh. Tagaan na to palipay oh. Aron di mag-goal si ma'am. Nay asin ma'am. Salamat. Bisag next time si ma'am atong tagagasin kay para malipay gyapon. Kaway. O say kasulti nimo sa asin. Salamat sa asin. Ako timpla. Sige. Nakita diri mga upat ka tao atong taga palipay sa katawhan.
Okay, nami palipay, bunot lang mo ha, kinagmay lang ni. Baby, bunot, usa. Magdunga, baby. Usa. Okay. Usa ya. Dunga na. Sige, ikaw sa una. Sige, una. Sige, sana. Buat. Oh, kali. Say mo. Sana. Buat. Oh, nalipay mo kataon mo. Imo. Wala. Kali na sana. Wala. Okay, kasulti. Salamat. Koy. Okay. Nakadawat. Okay, sa koy. Sige, kasulti. Salamat. Okay, salamat po ninyo. Arisami. Okay, Carpinchor. Atong mga kaigsoon na rin, nag-standby lang. Atong mga Tagalog pahalipay, Carpinchor. Dako nila kalipay nga nakadawat silang buwad. Ay, Youngstown o ulam. Atong mga katawhan ka-adventure na malipay sila ka-adventure sa atong pahalipay sa katawhan ka-adventure. Adventure na ay mga katawhan nato nagtanom og mais, nangabuno sila ka-adventure. Atong arion ka-adventure nya pabunuton ka-adventure. Okay. Pwede mo tamak ma'am no? Pwede na mo tamak ka-adventure namin sa ilang gitamnan. Nagkuhan ka nagabuno ka ma'am? Nami pahalipay ma'am. Kot. Ge, ya tanawa, sisod. Sisod. Asin! Sige. Asin, bihay asin. Sige. Salamat. Sige. Una pa, tapa Carpinchor, tapay, nangabuno. Kita karon ang lain nga nanangam kaog, nagpugas kaog mais. O sige, bulot kay. Nami palipay ginagmay. Bulot. Tara, sisod. Ay, next time man ka-adventure pero para mag-uol, taga asin. Oh, may nalay timpla, di ba? O sige kasolte. Salamat. Salamat! Koy. Tawayo. O tapag ka-adventure, tapay na nanumog mais. Nagtamak-tamak mo ka-adventure diri sa maisan. Kamaisan ka-adventure. Ma'am, nami palipay ma'am, dawata lang ginagmay ma'am. Sige, nagtala mo ka mais? O sige, ikot. Kot. Tara. Asin! Asin. Salamat sana. Okay, adventure nakadawat atong nagtanong og mais og asin ka adventure. Na ay mamaligag ice cream atong Tagalog palipay sa katawan. Okay, adventure Tagalog nami palipay sira. Sige, kot sir, makadawat og palipay sige, kot. Okay, tara. Dawato na imo nang buwad. Oh, sige, salamat. Sige, kasulti. Salamat po. Oh, may buwad na pang-pituhon. Sige, ano may adventure, arita. Adventure, salamat po, sir. Okay. Karon sa balay unya wa may ilang papagmama. Ikaw lang dong, ali dong kuot dong, may palipay dong yatag dali dong. Ali dong. Ali, kuot Marian. Pakuota. Oh. Kuot. Kusa lang kabuk. Tanaw. Asin. Sige, kasulti nimo. Sige. Tara. Sige. Oh, salamat po. Kaway. Adventure nakadawat ang mga bata og asin sa kinagmay basta nagpilipay po siya ka-adventure. Kaya may lang mama, sila lang ipabunod ang mga bata ka-adventure. Ka-adventure, padung na po misa, laing lugar, laing area nga among tagaan. Ka-adventure natin nakita karon nga katong mga katawan at Tagalog palipay. Ma'am, nami palipay, ma'am. Kuot lang, ma'am. Kuot lang, ma'am. Kuot lang diyon. Tara, ma'am, sige. Asin. Oh, asin na po, ma'am. Thank you, sa asin. Okay, kaway.
Okay, okay, si ma'am nakadawat og asin ka adventure. Ano pasalamat si ma'am. Ano, itimpla ma'am no. Oh, sige, salamat ma'am, salamat. Ang mga kauban, manit mga kauban na mga kinakusgang kauban na ka-adventure sa paghatag sa mga pahalipay sa katawan. Nami karon ni agis basakan ka-adventure kay layo-layo pa among gibaktasan ka-adventure, makita nato mga kauban ka-adventure. Ana tayo makita itong mga katawan ato taganong pahalipay. O sige Marian, pakota Marian. Pakota si Marian oh. Kut lang go. Usay mo go. Oh, okay, go. Kut go. Tara. Oh, kut go. Oh, tara. Oh, isa. Tayo po. Oh, kalabon oh, kinagmayra oh. Oh, kana. Oh. Kana. Bailon. O sana. O kana, maulam. O tagay maulam. Puro tari. Maulam. Salamat. Thank you very much. O sige sulti. Salamat. Ito mga ka-elektronan nga naninda og mga puto-puto kadbincho. Kasi nga na to. Edita. Dali. Mulot. Oh. Nasa kasi nga na to. Bye. Ma'am. Nida. Oh. Si Ma'am Nida si kot. Oh, kot. O sana. Mayo. Imo. Asin. Salamat. Oh, okay. Oh, pagkarbincho na nakadawat sila kalipay. Kaway. Tayo nakita na maligag isda atong tagapalipay sa katawan. O pangusa sir. O kot sir. O. Tara sa sir. O. Ginagmay lang sir palipay sir sa atong mga katawan. Tara sir. Tara. Nagsambay na ka sir. Asin. Salamat sa asin. Oh, wala ginagmay sir basta kasing. Oh, sige karbinchor. Nakadawat ang atong kanser na si sir na nakadawat si kasin atong maligay isda. Tay nakita karbinchor nga katawhan karbinchor. Mayong buntag sir. Oh, nami pahalipay sir, kuot lang sir, ug nakamakadawat ka sir. Oh, sa palipay sir tao. Kuot lang sir. Oh. Tanaw sir. Buat. Sige. Salamat. Salamat sa sige, salamat sir. Sige sir. Kadawat si sir og buwad kadbinchor. Atong taga si sir og buwad. Tara. Kami nakita nga motor kadbinchor di sa Nigikan. Oh. Okay, mayong auto sir. Bisa mo gikan sir. Pwede mo hatag minyo kapalipay sir. Oh, kamo lang tulo harang mabahin na. Usa dong. Tungo sir, pangon sir. Usa ginagmay ng palipay. Oh, palipay. Oh, sige. Abli sana. Oh, sana. Asin. Imo. Ay, buat. O sige kasulti na to. Oh, ginagmay na sir. Oh, salamat sir. Dublin. Oh. Atong natagaan sila ang tulo, nagpasalamat po sila taga na to buwad na taga Bugasin ka adventure. Kita nga kuan diri taga na to nga palipay na si sir diri. Mayong buntag sir. Mayong buntag namin palipay sir. Kuot lang sir. Palipay sa katawan sir. O kot. Tara. Sana. Oh. Ay buwan. Buwan. Amayo eh. Salamat. Koy. Anak, koy. Baboy, oh. Salamat sa buwan, oh. Usa. Oh, ikaw pa rin. Sige, usara. Kana. Okay, sige. Kana, usara. Buwan. Buat. Oh, sige, dito para mo. Tayo, ma'am. Oh, kutlang. Oh, sana. Buat.
Palipay na. Oh. Palipay. O, sige, sulti. Salamat. Oh. O, sige, sulti. Salamat. Oh, salamat. Oh, sige. Arsami. Taga-adventure, nung taga-palipay ang mga katawan na to. Palipay sila, gabi na karoon sa buwan ka-adventure. Nami palipay, ma'am. Ay, hatag na mo. Ari man yan. O, dawata lang, ma'am. Ginagmay rin eh. Kuot lang, ma'am. Sa kabok, ma'am. Kuot, no. Tara. Next time, tagag asin, oh. Asin lang, oh. Parang wali, oh. Naipang timpla. O, sige, sulti, ma'am. Salamat. Oh, kaway, oh. Sige, daw, ma'am. O, nakatawat, dugasin silang, ma'am. Nakita din nga nagbaktas atong taga-ano palipay sa katawhan. Okay, mayong buntag, ma'am. Nabi palipay, ma'am. Dawata lang ikot. Ginagmay lang, ma'am, ha. Kot, ma'am. Sabot sana, ma'am. Kot lang, ma'am. Tara. Oh, tara. Sana. Sino. Oh, ginagmay. Sige, salte na to, ma'am. Sige, ma'am. Daghang salamat. Oh, bisa ginagmay, ma'am. Bisa kasing makatimpla na, ma'am. Okay, daghang salamat, ma'am. Kaway. Okay, Adventure, salamat na nagpasalamat si Ma'am taga siya gasin Adventure ang taga-ano palipay sa katawhan. Okay, ikaw sa uno sa lang ni palipay hatag. Okay, tara sa sana. Next time man ka Adventure, sayang kaya na kasi. Oh, kasi kasulti. Salamat. Oh, ginagmay lang sila, ginagmay. Kaway. Oh. Salamat. Okay, Adventure. Nakabunot si Sir og next time ingatan lang kita gagasin pud adventure para malipay. Adventure, tagaan ng adventure. Adventure. Padung kami uli ka adventure na hurot na among gi panghatag. Dapat magani mo to mo. Si Inday ikapoy ka adventure baktas na lang mi. Ka-adventure, nahuman ang among batch to sa among palipay sa katawhan. O ka-adventure, kalubagang singot, namang binaktas kauban sa akong mga bata, unya pagumangko ni Mrs. Unya ka-adventure, daghan pong salamat sa among sponsor nga sa kanunayon nga way hunong ang suporta hilabi na ni Ma'am Rosbita Gonzales og ni Sir Rodel Gonzales. Salamat ninyo, Ma'am Sir, sa inyong gamay na donation nga gihatag para mahalipay ang mga katawan. Pero nakita na to ka-adventure, nagahan yung nalipay ka-adventure, bisa ginagmay ka-adventure. O ka-adventure, maginaot ko nagmalipayin mo sa akong video. Dahil salamat ka-adventure. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Kilaton. O niya, ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Dahil salamat ka-adventure, God bless.